uthanda ukuhlala emsindweni kodwa ukuze ukhona ukizwa kahle leyo nkulumo esuke ikhulumisana nawe noma lelo phimbo noma lelo zwi esuke likhulumisana nawe ufuna ube umuntu okuyazinika isikhathi sakhe uhlale kube uwe kanye nalesi sithunywa akakhuluma ngaso ke umfokamhlomo ingakuchazela kamnandi ngizwe umamathe akusitshele ngawe ke umfokamhlomo ekukhuleni kwakho nje ebhungwini bakho ukhulu umfanyana omncane mhlambe ngabe zazi ikhona izinto mabexoxela nawe mhlambe usayikhumbula ezazi inkomba zokuthi ikhona imfihlo khona la khona lento ephathiswe lo muntu khona leli khehla eladlula livento ethile engabe ikhona into eyizimpawu ayikhombisa lokho mhlawumbe mangaqala ngithathe la ekuthenini angikhumbuli ekukhuleni kwami ngimncane kodwa ngibuke uma ngabe ngifanisa kuthiwa ngifuza uma wami uma ngize ngithi mina ukusho ukuthi ngazala ngifumbethe ngazo zombili ngoba uma ube nekhono lokucula nomlingisi esakhula abelengisa uBrenda Fassie ngithi mina ngazala ngifumbethe ngazo zombili ngifumbethe inkondlo ngapha kwesokuphosa ngifumbethe umculo ngapha kwasemfene so ngithi ke mina shuthi yasuka lapha indaba ekukhuleni kwami ngitheme ngise high school ngaqala ngayithanda inkondlo ngiyakhumbula ngangijwayele ukulalela uJohnny Dimba ubaba Johnny Dimba ethi Msakazi kwahamba ngabe umlingisi wembongi yasebuhleni ekuthiwa uThemba Masinga ngamlingisa kakhulu uThemba Masinga kwaze kwafika la ekuthenini nami ngiyibhalele mina ngase ngiyayibhala ke inkondlo kusukela ngabo 2012 ngaqala ngabhala inkondlo ngase ngiqala ngihamba ngiyiperform ngase ngizwe kahle hle lento iyaphila ngoba into engeke ngizwe mase ngihaya inkondlo kwesinye isikhathi ngiyaphuma nami kumina ngiyayikhohlwa uqonje mina ngoba igama lami ngoba suke ngasekho la kule nyama le ngisuke sengiphumile sengiyenye into ingakho ngithi mina ukusho ukuthi mina kahle hle inkondlo ngisuke nginikezwa amakhehla ngaze ngaqonda lokho noma sengizobhala inkondlo ngiqale ngicele kuqala ngisacela kusebenze omunye uzoyibuza ukuthi uma ekhuluma ukuthi uyaphuma uyena kasithusa ukuphuma komuntu enyameni ikakhulukazi mangabe sengenakho uqonda ukuthi awu nange sekhuluma ulume singaluqondi kahle ubuyaphuma enyameni kusuke kwenzakalani mangabe usuke uphuma enyameni mhlawumbe mangase nje uthi ukusichazela kafushane lapho ukuthi yini esike senzeka mase ngithi ngisuke sengiphumile enyameni sengikumunye umhlaba noma sengizizwa sengiwumunye umuntu ngisuke lapho ngisuke sengidede kakhulu kumina ngisuke sengiphumile ngathi ngokolimi lasemzini so ngingasekho kwi-reality sengizizwa mina ngazi ukuthi angisaphili la kulesidumbu sami engazi ukuthi sengikwenye indawo ngoba nomqondo wami ngithi ngiyakhohlwa ukuthi ngobani ngisuke sengileyo nto ngithi mengiqede kuyima ngibuka mase uyezwa ukuthi sekuyimi manje ngithola ukade bethi hayi inkondlo uthathe ngingabenza ngisho lento bengisho ngiqede yona kuyima ngizwa sebeshaya ihlobo uma khuluma ngendaba ukuthi uyacela mase uzokwenza lo msebenzi ngoba uma ngikulalelisa kahle uyakuqhakambisa ukuthi umsebenzi kodwa futhi ongesiwona owakho wena nje uyithuluzi ukuthi naku umsebenzi sikunikeze wona ukuthi usebenze kafushane umsebenzi wobumbongi angeke ukuhlukanise nabantu abadala abangasekho kafushane into ongeke uzihlukanise leyo uma uthi uyacela emakhehleni ngabe semakhehleni noma esezalikazi ucela ndlelani ngoba khona umuntu obukele emshiya lenkulumo ucela kanjani uya emalibeni ayocela ukhuluma nalenile ethi ucela kanjani mawuthi uyacela njengoba ngikholelwa ukuthi kuwumsebenzi ongiphiwe uyibona ngikholelwa ukuthi futhi kumele ngicele kubona ukuthi njengamanje nangusibanibani okasibanibani ucela ngimenzele umsebenzi wakho omqondo kanje bese ngisacela ngiphe umqondo khaliphile nicela ngiphe ubuhlakani ukuthi mase ngibhala le nkondlo yakhe noma ifika kuyena imthokozise noma isifika endlebeni zabanye abantu ibathokozise njengoba nina nangipha umsebenzi ngiyathemba ukuthi futhi uphinde ningiguide kuona ukuthi ngikwazi ukwenza ngendlela ucela kanjani uyaphahla emsamo ucela umile ukhuluma nabo ngiyaguqa ngiyangithandaza kusesikhathi angithandazi ngiyakhuluma nje ngiyathemeleza ngoba bona ngeke ngikwazi ukuthandaza kubona ngoba basiyena uNkulunkulu kodwa ngiyakwazi ukukhuluma ngibhekile ngithemeleza kubona ukuthi njengamanje sekwenze ukuthi ngisacela kube ukuthi ngenze lonto engibatshelayo uyabona kafushane ke mbuke lapho ngasekhaya kakhulukazi omama obaba abantu abahlala ke nabantwana kukhona ingane ukuyibona emayikhulu ukuthi hey le ngane umqondo wayo mudala kakhulu
kakhulu-ke kunani ngicabanga ukuthi ngenkulumo esinayo nomfoka Mhlongo la ingcweti usonkondlo wethu esinaye-ke namhlanje imbongi yethu esinayo namhlanje kumele kube khona-ke mzala into oyifundayo ukuthi yazi lo mntwana iminyaka yakhe mincane kunezinto akayikhulumayo uqala ukuyibona lapho ingane ukuthi hayi ingane engafani nezinye ingane ingane embethwe le osuke kubalulekile landelesisa-ke kahle ukuthi le ngane iyaqala iy'bongo zala ekhaya iyazazi iy'bongo ezayithethwa amakhehla la ekhaya iyazazi iy'fundephi lezi zinto yona ngoba kuseyingane encane ibuze mntana lento uyithathaphi mhlawumbe uzoyiza ingane ethi hayi mina mama ngithi mangabe ngilele ebusuku kuqhamuka ikhehla elisesimweni esikanje kanje lithi mntanami noma mzukulu isho lokhu nalokhu kusho ukuthi nje lowo muntu uyikhuliselwa amakhehla nezalukazi ungashoyela ukuthi hey uyithathaphi lento okhuluma ngayo sihleli-ke nembongi bathi-ke ingcweti umfoka Mhlongo-ke namhlanje mbuyi lapho ngasekhaya mokuthi uyangena njengamanje-ke mbuke lapho ngasekhaya sikubingelele sikwamukele ngihleli-ke nengcweti imbongi-ke bathi-ke umfoka Mhlongo kuyena kozosithatha sibeke ngempela-ke ngohambo lwakhe nangekhono lakhe masuke sikhuluma ngokuba-ke imbeko okanye isonkondlo ukuyabongela kakhulu-ke amakhosi uthi-ke futhi unalo nekhono lokuthi uma umcelile nje ukuthi mfethu ngisacela ungibhalele ngicela-ke ungisho mhlawumbe mase umnikeza kumlandwana umlando wakho omncane angazi noma-ke naye kumele meseqedile ukukhuluma namakhehla akhe abuye amakhehla azomphendula ukuthi uyabona-ke uhelicopter kaNdlovu kahle unompumelelo iy'gigaba zakhe zikanje kwenzeka njani lapho noma ufuna ngithi ukuchazela kafushane ngami noma into engiyenzayo uma ngabe usondela-ke ngicela ngikwenzela umsebenzi ukubhalela ibongo ngikubhalela inkondlo ungitshela isimo ofisa ngibhale ngaso uma ufuna ngikwenzela ibongo ngiyangifisa ukuthi uma ukuthi awukho eduze kwami unike isithombe sakho ukuze ngizobuka isiqu sakho kuningi engakufunda kuwena ukuthi wena nje ngiyangikubiza ngendoni yamanzi kanti mpofu ngiyangithi uzoyihlabathi zolwandle kanti indoni yamanzi so ngiyemfune umlando wakho ungixoxele ungithathe ungibeke baningi abantu engibabhalelela inkondlo okubalwa namakhosi ezizwe ey'thile ney'nduna zey'nsizwa abadideli osopolitiki ngibabhalele ungixoxele nomlando wakho usuka kukhula ukuthi wena ubani igama lakho umfoka bani ekhaya lakini igama lomuzi walo kukuphi uzalo bani wena ngumzukulu kabani bese ungena-ke odabeni lakho uthi mina ngikhule kanje ngikhule ngihluphele ngikhule ngashawa endaweni ethile ngishawa sibanibani ngamnqoba kodwa ngayenza kanje ngaphuma kanje ngaze ngafika la engikhona namhlanje mina ngobe sengithatha lolu daba kade ungitshela lona sengiyabeka ukuthi ngenkathi ushawe endaweni ethile waphuma kanje mina sengizobe sengiyasithatha leso simo sakho sengisifanisa nesimo esithile esistrong ukuthi ngikuphe ibongo ngokuthi wena wadla ubulundele endaweni ethile uma ngithi uphunywa kabamphetho inyengelezi ubheja befungile leyo nto isihleli ngqo kulesa simo sakho ukuthi ngempela ngenkathi bekubambile waphunyuka ezandleni njengenyengelezi uqala kanjalo bese ngikupha-ke ibongo ngikuphe iy'nkondlo zakho kanjalo futhi uma ukuthi udlulelwe isihlobo sakho uyangitshela umlando walo muntu odlulile ubekathanda abantu ubekanje igama lakho ba sengihlala phansi ngiphinde ngilanda umoya-ke manje ukuthi sengibhalela umuntu ongasekho ukuze maselalele umuntu olalele aduduzeke azize nawe kwazi akubi kuhle kodwa uyazi ukuthi nakho athobeka la athobeka uma ngabe ngiyilalela kakhulu indaba yakho indaba izothini bake bathi uma beyikhuluma bathi khona iy'nkulumo ukuyikhuluma ezingeke yiqondwe wona wonke umuntu ezinye ey'semfihlakaleni iy'dinga indlebe yesine ukuthi ukhona ukuyizwa uma uyibuka idinga-ke iso lesine ukuthi ukhona ukuyibukisisa kahle le ndaba mhlampe nje uma ngase nje ngicele ngoba ngiyeza ukuthi umuntu oxubile uyakholela emsamo uyakholela futhi uNkulunkulu uma ngase ngicele mhlawumbe ngabe khona umsebenzi noma izibongo noma la odumisa khona ukukhulu kukaNkulunkulu ngekhono lakho lokuba imbongo nawo umsebenzi okanjalo ukhona umsebenzi kanjalo uma ngabe ngibonga le nkosi yamaNazaretha uNyazi ngisuke ngiyibonga ngiqopha amazinga okuhlabana ngezinto ezenzile kubantu nezinto ezenzile ngibona ngiphumelele empilweni kanti ngiguqile ngabiza yena uma zikhona-ke la sukubhala khona ngoNkulunkulu uMvelinqangi uNkulunkulu uMvelinqangi ngisuke ngithemeleza ngoNkulunkulu uMvelinqangi ngimncoma nje ezigilamkhuba sikalezwi ngisacela nje ungidonsele kancane uzovalwa yini ungasho ukuthi kancane okay uMvelinqangi ngimbonge ngimsusela kumprofethi ngey'gigaba zakhe ukuthi undaba zasona uNtanda Bathakathi
zehlele emthandweni namzana Makhosi. Ungangixoxeli. Ngifuna ukuthi udonse lo moya wale khonto. Ngifuna ukuthi ungidonsele lo moya. Ngifuna ukuthi mangabe uyisho, yabona? Ngisho umuntu obukile ekhaya obengenako ukuqonda kahle ngoNkulunkulu umveli nqangi. Isizathu esenza ukuthi ngicacise ukuthi ngisho uNkulunkulu owayekhona, okhona ohleze ekhona njalo. Ngisho lo uNkulunkulu. Ngifuna ukuthi umuntu obukile ekhaya eze ukuthi nangu lo uNkulunkulu ekhulunywa ngaye. Ihlezi ukukhuluma ngizwa abantu bethi bayenkonzweni bodumisa uNkulunkulu. Nangu lo uNkulunkulu ufuna ukunginikeze lo muzo kodwa nginikeze masibuya ngapha. Iyona ngempela kebukela kuhlelo sithilo ngempela kugrupu lami. Ngiyamtshela kumhlobo wamhlongo ukuthi akabe ilolonga nje eyilungisa kahle. Sithi masibuya amthathe umbukelo lapha ekhaya ongayizonda kahle indaba kaNkulunkulu umdala weyinsuku owayekhona umhlaba ungakasekelwa khona namanje nasemaphakadeni yohleze ekhona kodwa njengamanje sothokozelene ngempela ke incweti umfoka Mhlongo uzosinikeza ke izibongo naye inkondlo yakhe sithokozele. Silo sasondini. Wena wendlovu. Mayede. Uzulela dumo bala lapho ngemthole ushamvana khulumile endulinde kuba somatsho ngabeno gqilebane sima lemnyama engabende besinkweni esingonyama ibiqhutshwa umsele kubona nongalaza bethi fanele kosikwihlanga mkhiyantaba unqabela abantu ukudonsa amanzi aphuma embotsheni zomtsheni esiguqa sikandaba esifulele ngamahlamvu asonto nakusuka umsindo omtilingwane ngowani uba ngabasentingweni nabakakhiya bathi baxokozelela indlodlo ukakatshana bathi indlodlo lena engabhula amaphiko izindlodlo zonke zibhula amaphiko usingelizwe lasehlongana ngompumbuluzo amafaka asengwegweni yabona ngasendlodlweni abalekabhangazela singele buye ngani nokuthukela mntakandaba phesheya khona abamhlophe abelungu isikhwembe esalokwelunyulwa ngabamhlophe ikhabe emile lodwa basenhlongane amanye amakhaba emile isigxexeleku thambeka kafazi waliwayo oyisintambhanana langenyembezi hlayo dabula kanxangaza abafazi bakwanxangaza bolale banjengamathole kaza amathole ayolalaphi uye wadabula kumlaba obeza lokhwani wafika mnika inyanda emkonto bathi mntakandaba uzubahlaba ngisho nasemehlweni inyathi kandaba empondo zibakhekenene abayivimbe Silo sasondeni. Wena wendlovu. Bayede. Uzulela dumo bala lapho ngemthole ushavana khulumile endulinde kuba somatsho ngabeno gqilebane inzima lemnyama engabinde besinkweni esingonyama iqhutshwa umsele kubona nongalaza bethi fanele kosikwihlanga mkhiyantaba unqabela abantu ukudonsa amanzi aphuma embotsheni zomtsheni isiguqa sikandaba esifulele ngamahlamvu asonto nakusuka umsindo omtilingwane ngowani ubange ngabasentingweni nabakakhiya bathi baxokozelela indlodlo kakatshana bathi indlodlo lena engabhula amaphiko indlodlo zonke zibhula amaphiko uzingelizwe lasenhlungwana ngompumbuluzo amavaka asengwegweni yabona asendlodlweni abalekabhangazela singele buye ngani nokuthukela mntakandaba ngaphesheya khona abamhlophe abelungu isikhwembe esalukwelunyulwa ngabamhlophe ikhabe elimile lodwa ngasenhlungwana amanye amakhaba emile isigxexeleku thambeka kafazi waliwayo oyisintambhanana nangenyembezi mhla udabula kanxangaza abafazi bakwanxangaza obulalele banjengamathole kaza amathole ayolalaphi uye wadabula kumlaba obeza lokhwani wafika mnika inyanda emkonto athi mntakandaba uzubahlabela nasemehlweni inyathi kandaba empondo zibakhekenene abayivimbe ngamakhanda emkonto bethi umhlathi uzoyiwela yathi suwela yewela ngamakhanda amadoda asikizele basikizele umnyama edodolozela ngenhlanhla yakhe emimathatha impi yakhe yokubuthisa endlwayini wayihlaba kanye namatholazo kwathiwa siyeke lezo mntakandaba ezikhanya okukhulu ebulangazana usibuko sikamaphitha benozime behamba bezibuka ngaso beyakankosi enkulu umthunduluko ovuthwe endulinde igqoza zolabalabela onjinini ndomnyama ongabende besinkweni esingonyama hlanga lomhlabathi hlanga lamakhosi bayede silesikhulu bayede silesikhulu izibongo zesilo sasosuthu umama ongawosuthu umama ongakabulali yasisila uqotha imbokodo nesisekelo undaba engizwe ngimncane ayingakhula ngayibona ngamehlo usifuba singungu singungubele kwabanyakana sibhubukayo umuntu yakuzisa indaba ohlobe ehlathini onjengohlanya inkonyane enyisiguqile kuyathambekeka mntakandaba unobhananasa ngenkalo eyinyuka yeqondo thawa lafika ibhulu mbhotholozi lamthosa isigqoko samfanela yebenkonyane kandaba kwakhethule visa kwabamhlophe abelungu kwakhetha inkosi usihlazana kwabamhlophe abelungu kwakhetha uLucas Meya kwabamhlophe abelungu wena wendlovu
Ndlovu. Umbelenqangi umathinta kuzwakale usigila mkhuba sikalizwi lapho ehleli khona la singasoze sabona khona onkulumo zakhe azibuyi zilambatha noma ngabe ukusiphi isimo noma usemlilweni umemeza aqhamuke uwedwa abe ngowesibili kuwena ebese simfanisa la nomprofeti wakhe la afika ngaye kuthi ugebhe umbana phansi kwasemzumbu kwaqhumisa iphethu kwaqhumisa izipho undaba zabona nawo otikoloshe bathi namhlanje sizibonela ngamehlo ube singabantu ngabe siyakhola manje inhliziyo zethu zingavakavaka. Yabona ngiyakubona ukuthi ngathi abo-helicopter ungifakela engalindele khona ukuthi phela uma ngabe usokolo fune uyisosha ehlezi nje isibhamu sakho hlezi isibhamu sakho nje ukuthi yabo uma ngabe-ke ngiyakubuza mhlawumbe Ncwedi ukuthi ngokubhala kwakho izibongo ngokukhaya kwakho ngokubongela kwakho amakhosi mase ubuka isikhathi esiphila kusona njengamanje sibuya lapha kade ubongela amakhosi bekuyinkosi ngokwesilo sasondini ngabongela isilo sasosuthu. Uma ubuka isikhathi esiphila kusona njengamanje nginakho mina ukuqaphela ukuthi osonkondlo okanye imbongi azithola indawo noma isikhathi esanele noma la abiveza khona into esithola kakhulu isikhathi sekuba umculo. Wena ngaleli khono nalo lithini iphupho lakho ukuthi lo msebenzi wezimbongi ungafi futhi ungapheli kodwa nalabo abasakhula ngoba uma siphila emhlabeni nawe uyakhula uyaphila njengamanje uthi ulalela ingelosi ezisemoyeni ohamba nazo kuzofika isikhathi nawe kumele ushone phansi emhlabathini uvuke usuyingelosi kuneyizukulwane kumele ivuke enyameni ukuze nawe uzokhulumisana nazo. Lithini iphupho lakho ukwenza ukuthi lo msebenzi nalezi ziphiwo eniphila nazo niyimbongi nje nonke ukuthi ungafi lo msebenzi? Uma ngabe ngibuka ngizoqhakambisa ukuba imbongi ngiqhakambisa ukuba inyosi. Ukuba inyosi noma ukuba imbongi ngikholelwa ukuthi kuyisibusiso esikhulu. Uma ngabe lowo mndeni lo onomuntu oyinyosi lowo mndeni usukubusisiwe ngoba inyosi iyona ekwazi ukukhuluma iyona ekwazi ukuthandaza ngomthandazo. Uma seshiya ibongo zamakhosi ziwumthandazo ibongo zenkosi siyakhothama uma ngabe ngiyimemeza manje ziwumthandazo. Inkosi noma ingayaphi ayingeni imbongi ingangenanga ngoba kumele iqale ngingena imbongi ibhula umlilo ibiza amakhosi azala leyo nkosi ukuthi mawaphakama okusho ukuthi ukubaluleka kwembongi kubaluleke ngendlela eyisimanga. Ngiyafisa ukuthi imbongi zingapheli inyosi zingapheli ngoba imbongi uma ngabe sikhulumile ngento imbongi ifana nomuntu ungayifanisa nesangoma. Uma imbongi ushayela umhlahlo so kufanele kwenzeke ngoba imbongi yakwazi ukukhuluma into engakenzeki ebese iyenzeka. Imbongi yakwazi ukukhuluma into isiyenzekile ithi miyenzeke kabi mase ikhuluma imbongi leyo nto leyo kufanele ukuthi siyawubhula lokho. Manje ukubaluleka kwembongi kulapha ukuthi akufanele imbongi ziphele ngoba siyisizwe isizwe somile siyayidinga imbongi. Sebandile abaculi yebo abaculi babalulekile nabo kodwa abawushaya umthandazo njengembongi abakwazi ukukhuzula abanye lokho imbongi ngakho kuthiwa imbongi ayishawa ikhuluma noma yini efuna ukuyikhuluma kodwa ngoba ibeka ngobuciko. Ngisho inkosi imbongi yenkosi iyakwazi ukusho isimo esithile ngenkosi esingesihle. Inkosi imibothi imbongi masiyibonile lento esisho kumele ngiyiyeke futhi ayikho. Imbongi nje umuntu omkhulu kakhulu. Izimbongi lapha emakhaya ukuthi-ke ubungazi ukuthi umkhulu kangakanani umfuka mhlawumbe Ncwedi uyakuvezela namhlanje ukuthi uyakuvula uku-open ama-eyes ukuthi-ke umkhulu. Kusuke kubaluleke kakhulu-ke ngoba lo msebenzi osukuwenza umsebenzi wasemoyeni udlulisa nje ngenyama. So kubaluleke kakhulu futhi ukuthi uzihloniphe ngoba ungahambi ngenjwayelo uthi mina ngiyazi ukuthi mase ngimile phambi kwamakhosi noma uma ingena inkosi ngiyisho ngihasha kukhona abantu abaphakamayo ngempela ngoba dechaza-ke umfoka Mhlobo uma uhamba ngenjwayelo uyothi uthi uyayenza lento yenza ngoba usucabanga ukuthi yakho vele ngenzekile lutho. Asambe-ke sokunikeza kudokotela ongasekho ngempela osawalifulathela-ke lelizwe bathi-ke uDr uJessica Mbangeni uthi mayibuye ema-Springbok naye inkondlo yakhe sithokozele.
siyona ngempela ngemukela kuhlelo ugubhu lwami sesifike emaphethelweni yalo kuhlelo sesoligoqa kungekujala. Mfoka Mhlongo, siqalile inkulumo yethu ngiyabona ukuthi luningi ulwazi olukhona la ku kusho ukuthi ngiyabona ukuthi impela wena namakhehla nisebenza overtime futhi wenza isiqinisekiso sokuthi isikhathi ositholayo uyakhulumisana nabo kubo. Umuntu umuzona sekhuluma nangolwazi akanalo ukuthi hayi abantu okuyibona bamphathela ulwazi isikhathi sakhe esiningi usichitha nabo. Mhlawumbe bangasusitshele nje kafushane sesemaphethini naloku hlelo ugubhu lwami. Umfoka Mhlongo ungubani, uzalwa kuphi, ezalwa ubani, umzukulu kabani, umzukulu kabani owenze njani? Umfoka Mhlongo ngihlanganise izibongo ezimbili. Wonke umuntu vele unezibongo ezimbili, esikababa esikamama. Mina ngwakamhlongo ngizalwa uShumle Ntombi Mfalahlane uTsotsi. Yena ezalwa uMafohla. uMafohla uNdweni Nesikhanda. Uma uphelile ngoba kuthandana izakhelana, kwathandana ukhozana enkanini badlelana de bengadlelani, bangenelana de bengangenelani. Yena ezalwa uMdume Gigi Ntatha usumqubuzo wentalo Nkolesholo uThupha Zembili usinga ingasendoda bashiye emuva bafica phambili. Yena ezalwa umndeni uPerfect Madeva ahlala eMpumulo. Umndeni yena ezalwa uHlangulisa ingubo eqale ngokulahla lithema liduba yembatho. Yena ezalwa uNgqeshe. uNgqeshe ezalwa uMakhedama lo wayomnikabe weNdlovukazi uNandi, thina sithi inkosazana uNandi ngoba wakithi. Kodwa abangasibona abamhlongo bathi Indlovukazi uNandi bezalwa uMbhengu weNguga emthini emide kaMhlongo. Ngoba-ke Mfoka Mhlongo awumdala, ubani okunika lonke lolu lwazi lolu ngoba abantu abaningi umuntu mesuke ekhuluma ukuthi ngizalwa ubani uzothi nje ngizalwa ubani agcinela kumkhulu, yabo akasakwazi ngisho ukuqhubeka kukhokho ayele agcine nje la kumkhulu kube nya ubani okutshela lonke lolu lwazi noma amakhehla yafika ebusuku azoyichaza. Omdala mina ngimncane kodwa ngikholwa ukuthi omdala kimi shuthi lamakhehla phela kumina. Yona la yenze ikhanda lami libe lula ukuthi ngikwazi ukuthi mina imvelaphi yami kahle hle ngubani. Ngoba ukuzazi imvelaphi yakho khona okubalekile kunakho konke. Uma ungazazi uphuma lapho nala uyakhona usukuzazi. Wena uzazi kanjani? Uzazi ngokuthi bayafika ngesithunywa bekuchazele, bayakhuluma nawe ngemibono, noma uyafuna ulwazi kulabo abadala abasaphila ekhaya ukuthi wena mkhulu wawuzalwa uba asho, mhlawumbe na asho agcine kumkhulu. Ukuphinde uthole ulwazi wena wawusuzalwa ubani. Yilapho ngifuna ukuyithola khona. Ngiyafuna kwabadala abangaphambili ngibuze kubona ngoba ngiyakholelwa ukuthi umlando okuyiwona ophilayo umlando we-oral history, umlando oxoxwayo, hayi lo ubhalwe phansi isikhathi esiningi. Nawo ulungile uright lo ubhalwe phansi kodwa ngiyawusaba lo ubhalwe phansi kakhulu ngoba ezinye incwadi zibhalwa izitha zethu ngenhloso yokuphendula umlando wethu. Angisho ukuthi konke kunjalo kodwa ezinye zinokuphambanisa lapho nalapho. Ngikholwa ukuthi mengifuna umlando kumele ngiye ekhehleni, ngisuke ekhehleni ngixoxele ngalelo khehla ukuze kufike la uphela khona umlando bese ngiyanele sengithola ukuthi ayisepheleleke lapha. Ngiyacabanga ukuthi mase kufika isikhathi sokuthi uvuse umuzi obaba omkhulu bakho ukuthi ubungakuvusi, ngiyacabanga ukuthi ngeke uze ubaphoqa bakwazi phela ukunikeza ulwazi olungaka uphinde futhi uzobhidliza kumuzi wabo noma uzowuqeda. Abakwazi yazi sengathi ungahlambuluka uma ngabe unesiphiwo esikanje. Ungahambi wenza izinto ezingenziwe izogcina zingcolisa isithunzi sakho ngoba ngekhathi wenza izinto kuhlala isithunzi esibi, wenza ezinye izinto kuhlala isithunzi esibi. Abantu abadala baqhela kuwema komzimba wakho usuyingcolisile. Hayi mfethu ngizwa kahle. Sikuthola kanjani-ke nombolweni? Inombolo yami ethi 0676172559. Inamba le iyafoneleka eWhatsApp. Wonke umuntu ofisa ukuxhumana nami ngaxhumana abuze noma yini afisa ukuyibuza engiyaziyo noma ngasiphi isikhathi. noma ngasiphi isikhathi. TikTok Ku-TikTok ngiyinxelela kwaDeda Komdumi. Ngisearcha nje kanjalo na YouTube ngikhona Python ingcweti ihlwala sosuthu noma bhala ukuthi ingcweti ihlwala sosuthu. uTikTok unamandla oba nami ngithole khona kuTikTok. Namandla. Siliqoqa kanje ngempela ngempela kuhlelo ugubhu lwami kusuku namhlanje la ngempela behleli khona ke nembongi inyosi ingcweti umfoka Mhlongo. Mina igama lami nguHelicopter Isibongo kaNdlovu. Masigoqa uhlelo zokushiya nayo ke ingcweti isho ke isibongo phakathi ke kwamakhosi akazokhuluma ngayo noma azowabongela. Lukhona ke unyazi lezulu ngithi mina inkosi ayithele umusa. Sengcwele ngisiya ngikhangela emzini wasekuthuthukana isuku samaqede kwadabuka. Hebulutshe ngalomuntu wasimhlophe zihlaza zibabhadu bhadu sevatho uHolobhu
nomthebe phambili inkosi ekhomba umlulamo emgedini basuka baphendula ukubuthela ezinondwandwe kwakuzwe mdala imhlola ishosha zebhuloga loshithunzi kanti azibaleka intsha kaduliswa umuzwa okusihambela umlindo ngagama limba feka ngamathizeni inkosi engandenga mkhaba inhlazi yoqaba othi abathi umhlaba luzulu ofumbatha ngemkhulu abafana besekuluseni bakhuluma kwaqeda kwavuma ngenkomo zingaphi izulu elidume liphansi lewulahlele emehlweni bonqondo bazotha siyekeni namaphepha lelizwe senaphepha ubonase nophe esuka emowane silibele ngabantu penapena belibuka ivenga bengaliboni besithe ndombolo sibekezela isomiso umlethi kanomadinana sonke izizwe hebe sathi imlethe enqunqule emaphika abanzi emagalela nzima hayibethi yabhakela ibetholele enkulu emoyeni siba kuyathela ngomphoso wenkuzi ikhipha namakhisane eyakithi sumi yaqholosha enyasalelele ibhabhalele kwasengathi icela impinda mkhandli kakhethi ngoba nokosasa ugadlile udovadova amakhanda abanamagama nje kusasa uzonanapho sawoti usongolosela abantu ngonyasi ngabe wesaba nokuyifakaza ngoba ifakaza ezihlwele isihayi senkondlo evume izihlahla notshani umkhathwanela lankulu inhlokomo utshintshile umhlaba ngangcwele izizwe zomsikathi sethokozela abasemolweni bahlala bachothombala basonge icephu sebenyukubele benje ngomncithe enhlano ofundo mkhothe iqhumqaza aqaleka saphokozeka imile njengababuka bantu abangakaseme sitholiseleni ngomafuna unungangede inhlaba omkhosi yakithi ehlekise ngendlela iqolise emazini uyikhombe engqazi vele bekhombe phalamele njengokuphaka impi sibham esidume ngemumva ingane noqhumo ngaphambili sithuthule lo mlisi eflathele kwakwamazana amachophe ebheshu kwithi khwebu eshanga umzulu kwabhombela ukhomba abantu kwamathandanhliziyo babekhanceka basala bashanga uphango ngqimphotho balima phansi ngamakhanda njengabasola amageda namhlanje bayemshashadu ogese khosombeni izwe lanyakaza akhe ngamakhosi kwamnyama phansi wayinisa wayinyusa inkundla yaguga udlale ngenkosi kaNgcobo yadlalisa idlala kanjani ashishiliza ehlange siyihemu umhlophe ikhomba enyangeni umpishela bukhomba lapha engazikhona kesithandeni lamula isilamla kanjani sopho ukwenzelela idlale ngehemu yaqopha inkundla okuthe isiyekela amadoda aqhuma kwasengathi ahlatshwa zikhala umqhele uchanike enyangeni wanjengesiqheleko ohlangeni chabhale kushiya ngeziqu zibili esinye ngesomeli esinye ngesomfungisi iphambane phezulu komani ukuduma kwezulu kanti ubani ushembe losefaniswa nobani lwezulu kuphendula ihlabelelo nebhayibheli uthanyelwa ithamundi indaba isambulo sokhomba umzomu ushefuteni khengelezi iJerusalem elisha nangu lizwi lamazwi uma phekethulula mntakamkhulu undaba zaphapha mankengani ethi umuntu kazana baqoma ukufuduka isibadidi inkombanza nesika senkonjane emapheka amhlophe khula nkosi ukuphakama zishole phansi izitha zakho zishole phansi izitha zakho zishole phansi izitha zakho nkosi yamakhosi nkosi yezomhlaba phapha kwahelezwa ngonkandane kwafika uHlavana ngagodola ethele ngoba ngadolo kwaphupha ngomthandazo ngathi uNkulunkulu okhokho mvele nqanqamula nansi imvula ngizowela kanjani uthukela kude ekhaya wathi akusiyona imvula leyo izinyembe zamadoda ahlale ekhaya ngaphakathi ehlukunyeza abantu besifazane bathi baba nami ngihlukumezekile owesifazane bengibambisene nayo bethele inyanga zintathu uyikhiphile ingane yami eseyishulunga wasinokukhahlelwa wathi ninelungelo lokukhipha umphefumulo ngambona nganacala uma bengane baxabana noyise bengane isibhonga bayijibele enganeni noma bengakayizali isizwe sonke sikhala ngamadoda ahlukumeza besifazane baqeda ngenkemba kodwa besifazane abahlukumeza imphefumulo enganacala eswini nangamaphilisi kuyamba ngathi akendeso ngababili kuthiwa kukhule nokhulu siyakhala isono sifuna umliniso siphiko kwayisoka leyangane ekhala emgqomeni efuna unini ogona ibhodlela lesavane ethaveni kodwa ngithule sezohlunga phambili mayini yosesindunjulayo khuluma Sithunga ufuna ngithini bona khuluma Sithunga khuluma nami ufuna ngithini bona sifelo thina hlensuku sifele ngabafazi ababesika ibunde sidonsa sokucintshana ngamacebo okuvusa ilizwe babamkhulu sifele ngamadoda ekhefuzela indlovu enhle ethule ebandla ziphi intombi ezayifunda ethitshele egolide ezaziyibona isifuba ngobugugu bazo mina ngiyazi akusizona zonke iy'nsizwa zaselempini asendoda kusuka ayisalanga zonke ngcono nasesandlwane ayisalanga zonke pho ziphi iy'nsizwa kwagcwala kangaka emathaveni khuluma Sithunga ufuna ngithini khuluma Sithunga khuluma nami ufuna ngithini bona into engabona nami sibonakala sekubeka iy'nkonzo zabaciko nasemfanekiso wey'nyoka ngokuhlukana kwey'mpimba zazo eyami ivele yaphenduka isimo senduku kaMose avele yaphenduka inyoka yazidla zonke lezi ezizokwathi unenhlanhla nje usuthunyelwe umyalezo weqiniso khulumani
sonkondlo ungabe sathuka uyozithukwayo ngizwa umoya wami ushona phansi ngicabanga ukubheka emangcwele ikhehla lami amathemba ahlabelela ihubule ngemuva enhliziyo yami akusiyona inkamba beyibuza incane kodwa yantsontsotha lapho sisibuka amathemba ukubuyela kwelakithi khuluma Sithunga ufuna ukuthini ingcweti ey'khola sosuthu Mukuthula ibumbene ngempela ihora lesithupha-ke ntambama amuke lapho ngasekhaya sesingenile-ke siwuhlelo olukhulukazi uhlelo uqhubu lami lasuke siqhakambisa khona umculo-ke wesintu siqhakambisa kakhulukazi-ke imicimbi yesintu osola njalo ngomsombuluko kuya kumgqibelo suke sihamba nawo ngempela-ke mbukeli sikuthokozisa kamnandi lapho-ke ngasekhaya igama lami lingo-helicopter isibongo kwaNdlovu indizamshini bathi mangabe ingena ithi-ke bathi-ke uMandlovu umagatsheni ubuya benyathi obusongabusombuluko bathi inkomo zandle ekhaya umsula belusi zazana usodemazana entombazane bamthela mthiya amadoda mazibone ngizalo mampungo sukhupha utetamane ugawozo